ninga liphutha umntana sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna ukube empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Molweni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje silana siyi-CMTV sibhalele ngubhuti Thaphele lana uthi kunento ekhona ofuna nje ukuthi usise yazi ngoba silana namhlanje sathi bhuti ungawari sofika lapho sokuncedisa mfethu ukuthi uyikhuphe lento engaphakathi mangabe kudala ikushisa. Mfethu kunjani? Ngiyaphila kunjani? La ngiyaphila wena namkazi lomthithi. Uyaphila nayo sisi? Umkhadi. Umkhadi ka? Yeah. Hayi ngiyaphila nami umuntu omdala. Ukuthi ngithe ngifika lana bewusase ngaphakathi yabo. So ngikhumbula sikubulisana. Bhuti omdala ngoba sesifikile la wena mfethu kudala ngiqale ngokuxolisa kuqala wena mfethu ngokuthi sithathe isikhathi ukuthi sifike yabo. Kodwa ngijabulele ukuthi uye wasibona nawe wabona ngathi singaba uncedo empilweni yakho yabo kule ndaba kule situation obhekane nayo. So bengicela wena ndoda ngifethu ukuthi ngoba sesilana kunye noSisi ongiyena ukuthi othe ufuna ukuthi eyazi le ndaba ukuthi wayesilana namhlanje CCMTV. Bengicela wena ndoda madoda ukuthi uzintroduce ukuthi ubafo ubani igama kwayeke wayesibhalele namhlanje la eshowini yethu. Mina bawufika igama lami nguthaphele. Balele into ngoba kunenkinga nyenzile. Ngizokhuluma nomuntu uthi angibangele inkinga leyo ukuthi Lomulala inThaphele wena utisa bathu di camera ka Jardine arina. Ikho lapha nginiviza khona wawo. Ufuna ukuthi lento le singali ibe ngefaka izandla. Ufuna ukuthi nibe nisize ukuthi sikhulume. Uthona tshudi tshifaswara motho wa ka. Tsabakiye a rape. Not urumpile tse bana ba di camera ka Jardine yako. O bitshela batho ba di camera ba ita motsono wa ka. Okay, siyaxolisa sisi. Ngafuna ukukhuluma ukuthi ngibize nini ukuthi nisincede. Ehlisa umoya. Manje tshitshe. Siyaxolisa manje. Hawu. Mina ngenza iphutho leli. Wabuwa nje because ngathi bewubulela mangifika. Ngiyabulela. Awukani ungabulela isiphethu sakho ngizoku-understanda kakuhle because yeah. No problem. Nakithi lo mo khomotso re ke rile mistake. Kiwo. Mistake wine. Angeke ngiyakubuza ngiyakwexplain apila kona ngibithe batho re ba khona go understand apila re ska lisana ka matsogo. Singaloke silwa ngezandla right ngiyakuva yabo siyaxolisa sisi ngama camera nanti sixolisa kwendawo yethu. Mara utheni tshayitse re botsa motho wa ka taba ke yeni a re boletse taba sini. Bolela ruto. Siyaxolisa ke nathi ukuthi thina sisebenza ngomphakathi wena sisi yabo sisebenza ngeenkinga ezifana nalezo mhlawumbe umuntu manje nenkinga emjolweni wakhe okunento ofuna ukuyikhuluma nomuntu wakhe uyesibhalele ubona la ku CMTV so that's why silana namhlanje. So siyaxolisa ke ukuthi sibone singene nama camera yabo ubafo ukuthi uyasazi unokusibhekelela lapho so ucabanga ukuthi kungcono sibe khona ezokucelela ngalenkinga othi nayo yabo. Angamcelela wena mfethu. Baby nakinya go botsa gore ke dile mistake wine. Ke dile mistake baby ke nya go explainela wa ke dile mistake go le go gudi wa le ke te sola wa yeah last day ke tsamisa dikgomo ke tsamisa for mosadi wa ka o na le bana ba babedi nabantwana bathu na le bana ba babedi magana ke nya go gopela tshwarele go yena ka one ke dile phoso. Phoso ya yini? Ke dile phoso ke dile phoso ke imishitse ke imishitse ke phoso ke phoso o imisa msadi ka mo Jardine yako o tompotsa ke phoso a o bereki sa mathomo o dia tshela tsa grant ya bana
utomputa uri ke phoso ngisa msadi yo mo uthi iphutha umpile tsa banna ba di camera no batho ba ndwele tsi ba yeni wena utompile tsa banna ba di camera fa because bezolo okay skis ramulata ngwenye no we ramulata mama okay ngwenye no ramulata yebo somlanda yebo ukuthi yenza iphutha yena iphutha angisho ukuthi nama ngisho ukuthi yaza ngisho ukuthi mama ngiyayipromote lento mhlambe ngithi right akekho right wenza iphutha mutho untshitse mahadi are mme o ke gopala hore ni e teibe mme wa bana baka so di o tompotsa hore yena o imisitse ngwanyana o konje tho malume bakhe ibe ba ona le tarata bakhe batile la nami umalume bami bahlala naye la manje uzothi ngimi athi hey ngisile umsadi womungwe la ayisebenzi uthi kwami la akadiya kama bomi ke phoso akadiya kama bomi ngoba simpile tsa bana ba di camera go pala le dielo tsa tsena tsa nila tsa tsena Tina siyaxolisa mama yabo ebengeke yazi inkinga mama okay ebengeke mama ebengimthena butsa sikantri wena unali camera ke go unokumbamba ngesandla kaNtoni ngiyabona ngathi umdala kuwe umdala kuwena ngeminyaka phela umthwaka bu sisa mara nawo ayiberekiso manje ufuna ukumshaya ngamlatha ngwanyana uwe nanga akimshayi mwadi yalo tsa phoso uthoni tsa amwelo ruphoso akalanga futhi naye akalanga okay mina mama ngisho ukuthi right nami futhi beka wrong ube wrong so umalume bata badulela mahala mo badulela nonsense yane kidile phoso ke re gopala ska le shoota wena kidile phoso okay yekukushoot okay sesiyekile uqimile ngithi yabona my brother uthekaqimile kenyaka ba re thushe batho ba ke le kusheta batho monto ba re thusa kaini nna thusa bona akinyaki okay thina mama nna lwana tshwentse uthi fasware motho wa ka thapelo mogadi tabakiyeni mogadi a re ape so ke dile so ba go rompile tsa banna ba di camera ba teka tsa rutenya ai khone okay muntu omdala mama ai khone intho wena muntu omdala okay ozo umamela ngiyatshwanetse mara ngeke mara asisi wena mara sisa murongo phela ngeke ushaya umuntu wesilisa mama uphosa ke lena yes so mali yabo ukuxalela asiyemsadile ba uzolungisa izinto ngomlomo yabo yena uzolungisa ngomlomo wena ufuna ukuzilingisa ngezandla so buthatha ba wena uto umalatekini umpilije yena ka wena awubicha wena usiyemsadile bana kaNtoni mama okay ngiyaxolisa mina okay mama kodwa ngicela awuyeke kodwa awuyeke yekuphoso asikathi sabana ba di camera kaNtoni okay so mama mina ngicela ukuthi sincedisane la angithi uyabona ukuthi umoshile and uze lana abengeke zebiza abantu mama camera if bengangakuhloniphi usibize thina ngoba uyakuhlonipha and uyakuthanda and uyafisa ukuthi uyabo naka urata mogatja go yizi because ungitshelile nokuthi umalume angithi bahleli befika la ejaratini ngoba yibaba angithi le jarati bothi belengeka baba kusele wena manje no setting okay mara sisam angisho ukuthi ngiyayipromote nama ngisho ukuthi uphutu right ngokuthi umithisa cause uyimawo engane zakhe and bakhuphe something uthi wenza iphutha mfethu thina into kumele siyenze manje ukuthi sibambisane sibonisane ukuthi mhlambe singamnceda kanjani umfana cause uyabona nayo sesemusha umfana yabo banokwenza izinto sometimes ungacabangi uyabona so phela lintusheni ngidile phoso ngakinya kumluza uyayibona ngidile phoso uyaxolisa umfana ngiyacela so nna ke tshele tjena are ke gopela le ntshwarele ka re sibutobe ya futha atisa mongoma are yabo ukuthi uzibona uyabona ukuthi unephutha that's why ebize thina yani ngoba kusasa uyazi ukuthi uzosifonela kusasa maka moshile sizofonelwa wena okay uyangithola uthi naku siMTV ningizela abantu la wena lavasi nibhalelwe ngumfana nazomncengela lana ukuthi sibe right ngoba engilobole nani cabanga sekalo uqeda kulotsholwa manje sokumele ubuyele ekhaya bazothina omakhelwane masofika ekhaya wena uqeda ukukhushela manje yena aletha ama camera la abo makhelwane bathini no lukushayida kinyaka lukushayidi mara ba khona bona re monna ku oti setjemsadi di camera akirani okay mama ngoba so uyayazi le ndaba besicela mina bengicela ngoba so uyayazi yabo already bengicela ufike yakhonakala maka ukuthi wehlisa umoya angiyazi ukuthi ngeke uzohlisa umoya wena sisi wami njengamanje yabo khopala wapela batho ba di camera basikani shooter okay stop yabo stop
Stop ungamind mayiloko iyenzeka njena ayirecord nje lento. Mina nithusheni kaloko. No angeke mama kodwa okay senze kanjani ke ngesingawo sicela uqole wena siswami because cabanga uyabona manje Nithusheni ngidile pause. uyabona manje into yena mputso ru o sanya gotlele ngwanyana o a mimisitshene o ru o sanya ka nna na uthi uyakuthanda that's why silana Okay. yiko ngithi mama ngeke understand Okay. yebo akayi ukuthi uyamthanda lona umithisi uthi kube iphutha cha yena ngoba uthanda wena and ulokulotyolwe wena ufuna ukuthi uyazi le ndaba nizokwazi ukuthi nilungise izinto ngendlela eright ngiyazi ukuthi mhlambe ngeke uzwe uqole njengamanje uyabo kodwa ngicela ukuthi makuhamba isikhathi ngiyacela siswami ukuthi uyabona sesi-involved thina and ngiyacela ukuthi ungaphinde nilwe niphakane izandla no my brother because my brother uyasho ukuthi unokukwata ufuna ukuphakamisa isandla ndiyibonile nami leyo nto njengamanje so ngiyacela ukuthi ungaphinde uyenze wena mama leyo nto okay ngiyacela okay una stress Ngidile pause ngoba la tshwarelo. okay Ngoba la tshwarelo. uyayibona mara sore ke a o tshwarela tsa ore ko tshwarela ka nto nna le wena re be ka moka re tono etsela ka moka mara o re be ka moka so Nyaka re be ka moka moka. mara why mama awa into just khathinyana izothatha isikhathi oh it's fine nalapho ngoba Itotsenya kobiyana, itotsenya kobiyana kudula ka moka. awa tshwantse tjena kwa ke re nna ke etsela ka nto nna ke emela wena ka nto Ngeke ke wena ukuthi ya ka ngidile teng. pause. mama phela ngithi nawe ngeke uzumncishe inyanga yonke ungamncisha manje ngoba usalambile kodwa ubuye umdedele phela naye usesemncinci umqolo wakhe usasebenza usase right uyabo ngiyacela ukuthi umnikeze Ngidile nawe leso pause, sikhathi ngidile yabona pause. Okay. Ngoba la tshwarelo. ngiyacela yazi yenza kanjani muntu omdala ungasifonela thina because naye uzosifonela manje singathi sisuka la mhlambe niqabane nilwe uzosifonela ethi hawu naku sisi bengithe nikhulume naye wangi-understand so nawe from now on ngiyacela manje ngabe kunento engakuphathanga kakuhle ngaye usifonele thina sizobuya futhi sizombuza ukuthi hayibo mfowethu wasibhalela lana wathi sokhulumela nomuntu wakho uzokwazi ukuconfessa lento manje so uwena futhi ophinde umoshe yabona into efana nale okay so ngiyacela wena mfethu yazi yenza kanjani ngicela ngizonithola mfethu ngicela usisi ekubhalela amanamba wakho phansi ne ngizonijoyina manje wena baleli lami lapha ya ngizonijoyina manje ningabe lihlele umbhalela amanamba yabo nathi sizothatha wakhe okay so guys into esiyenza nje yo usisi wabantu uyabona ungamlisi yabona ngithanda mase seningathi niba happy kanje usisi omdala beka nomsindo and ngiyazi akekho umuntu wesifazane ongavele accept into efana naleyo ukuthi umuntu wakho uyamthanda bayathandana yonke into right kodwa ke sekajika sekayomithisa omunye umuntu ngaphandle ngelo xesha ena 3 months egqibo lotyolo and ngathi my brother makasho ukuthi akamithisanga ngongoko umuntu owamitha before bemkhuphela amalobolo so besizama ukuthi si-understandise usisi ukuthi kwaba iphutha ndazi ngelo xesha andisho ukuthi ndiyayipromote namanje ithi kube iphutha kodwa bengangazi ukuthi kuzofika lapho and mhlambe ngoba uyambona umfana usasemncinci uyasho nokuthi usisi mdala kunayo yabo kule relationship so mangabe unenkinga wena mbukeli nawe lapha emakhaya kunenkinga ngathi you understand emtsholeni wakho ungalibali ukuthi usibhalele la CMTV.co.za ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku Facebook sikhona ku Instagram sikhona yonke indawo na ku TikTok CMTV yonke indawo ungalibali wena mbukeli ukuthi ucofe usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi kufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la ku CMTV ngiyanthanda lonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode awuthatha ninga luphuthi umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le mama mutshela nomfana omncane kunayo mama ngimbizile lo muntu nabangani bami ngimbizile manje mina ngiyenzela uyayazi kanti manje ufuna mina tshela le nehlisa umoya guys mama brother King akuxoleni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS Prince lava sinkumkani abandaziyo bandibiza ngo-Mr. Nzokulayita mshanami